ubwe yivugira ko ari nyina wa Jambo, mureke tubasangize kuri zimwe mu ngendo yagiranye na bamwe mu bo yabonekeye. Twifashishije ibyo Dominique Makeri yanditse mu gitabo cye Mwagiye kureba iki Ikibeho. Dominique Makeri akaba yarakoraga muri Orinforo, ikaba yari yaramuhaye uburyo bwo gukurikirana amabonekerwa y'ikibeho yifashishije ibifata amajwi n'amashusho byayo. Turabimushimiye. Muri iki gitabo ubwe yivugiye ko icyo gitabo yacyandikiye utarigeze agera Ikibeho kugira ngo amenyeshwe ibyahabaye. Alphonsine niwe wabonekewe bwa mbere tariki ya 28 itariki ya 11 mwaka w'1981 ubwo yari ku meza hamwe n'abandi banyeshuri ku isaha ya saa sita n'iminota 35. Yumvise ijwi rimuhamagara aritaba, arebye asanga ni Bikira Mariya. Amubajije ati urinde? Aramusubiza ati ndi nyina wa Jambo. Mu ijoro ryo ku itariki ya 20 rishyira iya 21 ukwezi kwa gatatu mwaka w'1982 Bikira Mariya yajyanye Alphonsine mu mureke mu rugendo rwo kwemera birenze kamere. Muri urwo rugendo yamweretse ahantu hatatu. Ahambere ahantu hari abantu bababaye cyane barwana ubutitsa. Alphonsine amusobanuje, Bikira Mariya amubwira ko umuntu agomba kunyura Imana yo adashaka kujya aho hantu. Aha kabiri ahantu hari abantu bababaye ariko bitari cyane nk'ahambere. Aha gatatu ahantu Alphonsine yabonye ari heza cyane kandi akumva amajwi meza. Abaza Bikira Mariya impamvu atabona abaririmba. Bikira Mariya amubwira ko igihe akiri ku isi adashobora kubona abo bantu baririmba. Abize liturujia na teoloji bavuga ko aho hantu ari ahambere mu muriro w'iteka, aha kabiri ari muri purgatori, aha gatatu ari muri paradizo. Undi Bikira Mariya yajyanye mu rugendo nk'urwo ni Nathalie Mukamazimaka. Ubwa mbere yamujyanye ku itariki ya 4 ukwezi kwa 9 mwaka w'1982. Ubwa kabiri ku itariki ya 30 z'ukwa 10 mwaka w'1982. Ubwa gatatu mu ijoro ryo ku itariki ya mbere rishyira ya 2 ukwezi kwa 4 mwaka w'1983. Dore aho Bikira Mariya yajyanye Nathalie ku itariki ya 30 ukwezi kwa 10 mwaka w'1982. Nathalie avuga ko bajyana babaga basa n'abavuye ku isi, aho bagiye nta kindi kiba gihari usibye urumuri gusa ari rwo bagendamo. Yamweretse ibice 4 by'abantu bitandukanye. Igice cya mbere cyitwa Isangano, gice yabonyemo abantu 7 bambaye imyenda yera, maze Bikira Mariya amubwira ko abo bantu ari abamarayika bakaba bashinzwe gusingiza Imana no gufasha abantu. Bari bishimye birenze urugero. Igice cya kabiri cyitwa Isemberezwa ry'ibyishimo, cyarimo abantu bambaye imyenda yererana ariko batagira umubare ari benshi cyane. Abo bakaba ari abatoni b'Umusumba byose. Nathalie yavuze ko yabonaga abo bantu basa n'abazungu ariko atari abazungu cyane nk'abo tubona. Abo bari bishimye biri mu rugero. Igice cya gatatu cyitwa Isesengurwa, cyo kirimo abantu bambaye imyenda ivanze, ubururu, umweru, umutuku. Nabo bakaba barajyaga gusa n'abazungu ariko badasa n'abo muri bya bice 2 bya mbere. Bikira Mariya amubwira ko abahari babita inarambirwa. Aha ko abarimo bafite utwishimo dukeya, ati wabonaga ko harimo imibabaro ariko akabona ko hari abishimye. Igice cya 4 cyitwa Ihaniro, kibamo inabwirwa. Bo Nathalie akaba yarabonye bambaye imyenda isa n'umukara ariko bitari cyane, biri hagati y'ubururu n'igikara. Bo nta mubiri w'ubuzungu bafite, bajya gusa n'iyo myenda yabo. Aho nta twishimo ahubwo bari bababaye cyane. Nyuma y'ibice by'abantu, Bikira Mariya yeretse ibice 3 by'indabo zitandukanye.
indabo nziza zirimo urumuri rumeze neza. Bikira Mariya abwira Natali ko igituma izo ndabo ari nziza ari uko ubuzima bwazo buwanye n'urwo rumuri rurimo. Indabo zarabye kubera ko ubuzima bwazo budawanyije n'urumuri rurimo. Uko urumuri rwarimo ubushyuhe bukeya bugatuma zuma. Indabo za gatatu zari indabo zumaganye. Bikira Mariya abwira Natali ko impamvu zumye ari ukubera ko ubuzima bwazo budawanye n'urumuri rurimo. Nuko Bikira Mariya agira ati, genda uzirikane ibyo bice bitatu by'izo ndabo n'ibyo bice bitatu by'abantu. Ati, icya mbere cy'abagabo barindwi ugikuremo, ahubwo usigare uzirikana ibice bitatu by'abantu nakweretse. Yongeraho ko abantu ari uko tumeze ku isi. Hari igice cya mbere cy'abantu beza cyangwa indabo nziza, ati, nubwo biba bituzuye neza ariko nibura bankunda. Ati, igice cya kabiri cy'indabo ziraba cyangwa abantu bafite utwishimo dukeya n'ababyuka cyane cyane mu byago bakanyambaza, mu gihe cy'ibyishimo bakagwa, niyo mpamvu ziraba. Igice cya gatatu cy'abantu bababaye kandi n'indabo zumye ni abantu bafite umutima wanangiye kunyambaza biri kure, gusenga bibari kure, mbese iby'Imana bitari hafi. Ati, ugende uzirikane ibyo bice kugira ngo ujye ushobora kubisabira kandi ubamenyeshe ko roho ifite imibereho yayo n'umubiri ukagira imibereho yawo. Muri icyo gihe Natali yabonaga ntacyo umubiri we wigeze uhindukaho. Yongeye kubonekerwa, abaza Bikira Mariya impamvu abantu bamubona kandi we yarabonaga atandukanye nabo. Bikira Mariya amubwira ko umubiri we aba yawusize ku isi akajyana na roho ye. Ngo ariko Bikira Mariya ntiyashoboraga kumwereka ko ari roho. Ati, niyo mpamvu iyo nkweretse abamarayika cyangwa abatagatifu, ahanini nkwereka imibiri yabo, kuko unkweretse roho nsa utazibona, ahubwo wakumva ijwi ryazo ryonyine. Aha rero buri wese niwe ukwiye kwisuzuma akamenya igice yiyumvamo. Ibonekerwa rya Marie Claire ryabanjirijwe n'ibintu bitangaje. Kubera ibonekerwa ryatangiye kuri Alphonsine w'Ikibungo, ryatumye bamwe mu banyeshuri bavuga ko ari ibinyakibungo yadukanye, kandi nawe yari muri abo, ndetse we akanababazwa n'uko bakerensa umubyeyi Bikira Mariya. We yari mu babivugaga ku mugaragaro. Byatumye haza umwuka utameze neza ku ishuri kubera ko byari bimubabaje, akajya kenshi avuga ishapure yo kumuzirikana. Marie Claire yaje kujya abona ibintu bidasanzwe bikamuyobera. Imyenda ye yahukwamo imbeba zirayirya, zimurira amajipo ane ya uniforme, ikanzu ye ya popeline n'igitambaro gifumye, maze akayoberwa aho izo mbeba zituruka kugira ngo abe ari we wenyine zirira ibintu. Kubera ko Alphonsine yabonekerwaga aho barara, baramuhavanye hagirwa ahantu h'urusengero. Marie Claire arahira kutazahinjira. Umunsi umwe isaha yo gukina igeze, yasohotse mu ishuri afatanye n'undi mwana agatoki, berekeza mu busitani bwarimo amatomati imbere y'inzu bararagamo. Ariko ntiyamenye igihe nuko yageze muri urwo rusengero rw'aho bararaga. Ngo yahageze ahunga ibintu bibiri by'umukara yabonye ari ahantu hameze nk'umwijima, asanga urwo rusengero ari rwo rumubereye ubuhungiro. Bagenzi be bahamuvana atazi igihe hagereye, bahamukura bafite igitekerezo cy'uko abayobozi b'ishuri bamurakarira bagira bati, ngo atemera ibinyakibungo kandi akaba yahagiye. Bagenzi be bahamuvana atazi igihe hagereye, bahamukura bafite igitekerezo cy'uko abayobozi b'ishuri bamurakarira bagira bati, ngo atemera ibinyakibungo kandi akaba yahagiye. Animatrice aragira ngo yahajyanywe no kubikerensa. Bahamukura ari muri ubwo buryo.
ariko bamusohoye yongera kubona bya bintu byamuteye ubwoba arahungira. Nuko bamujyana ku gitanda cye, bazana ishapure baramwambika n'amazi y'ururude, baramutera, aza gushyira arazanzamukana bya bintu bidahari. Abonye imyenda ye yambuye yibaza ibyo ari byo, bamusobanurira ko basanze aryamye muri rwa rusengero bakahamukura. Hagati aho abandi bana binjiye mu ishuri babwira mwarimu ko Marie Claire arwaye, amaze kuzanzamuka neza, asubira mu ishuri ari kumwe n'abari bamwitayeho. Yigira inama yo kwandikira iwabo ngo abamenyeshe ibyamubayeho. Umunsi wo kubandikira atangira ibaruwa, ageze ku nteruro ivuga ko ku ishuri hasigaye hari ibintu biteye ubwoba. Ataranarangiza iryo jambo bo baramutaha, ayoberwa iyo ari, naho ni bya bintu bigarutse. Aba yibonye ahantu h'umwijima, yitura hasi, baterura atazi iyo ari, bamujyana muri rwa rusengero rw'aho barara. Bamutera amazi y'umugisha, barahamuryamisha, bavuga amasengesho menshi n'ishapure, aza gushyira arazanzamuka, ariko byatinze kandi yacitse intege cyane. Kugera kuri uwo munsi Marie Claire yari ataramenya impamvu ibyo bintu bimubaho. Kubonekerwa kwe kwa mbere nabyo ntibyabaye nk'ibisanzwe nka Rufonsina cyangwa Nathalie. Marie Claire yiganaga Nathalie rimwe igihe bari mu isomo ry'iyobokamana. Nathalie asaba ko bajya kuryigira muri rwa rusengero rwo mu nzu bararamo. Nuko Nathalie arabonekerwa. Muri icyo gihe Marie Claire yumva atazi uko ameze, abandi bana bakabona arimo kubira icyuya cyamurenze. Nuko abona ari ahantu atazi, maze yumva ijwi rimuhamagara. Yitabye ijwi riramubwira riti, kuki ufite ubwoba? Arasubiza ati, nagize ngo ni bya bindi. Rya jwi riramubwira riti, fata ayo mazi uyahe uriya muntu aguha umugisha. Arayafata, ayashyira umubikira wabigishaga, ayamuhesha umugisha. Rya jwi rimusaba kuririmba ngo hahirwa abatoterezwa ubutungane. Ati sinyizi. Nuko Nathalie atangira kuririmba abahire, aza kugera hahandi hahirwa abatoterezwa ubutungane. Barangije abona noneho ari kumwe n'abandi. Ubwa kabiri nabwo byari mu majwi gusa. Yari kumwe n'abandi basenga, aza kumva ananiwe yitura hasi. Yumva nanone rya jwi, ndifuza ko wajya uvuga ishapure y'ububabare nibura 2 mu cyumweru. Ati, iyo shapure se ko nayizi? Ijwi riti, uzayibona kandi uzayimenya. Nuko arahaguruka abibwira animatrice, batangira kujya bavuga ishapure isanzwe y'amibukiro y'ishavu. Byaje rero kubonekerwa ubwa gatatu, noneho nawe abona Bikira Mariya amuhagaze imbere, yifashe abumbye ibiganza ku gituza. Ntiyamenya igihe yatangire kuvuga ndakuramutsa Mariya. Nuko abona Bikira Mariya arambuye ibiganza afite ishapure y'ububabare, atangira kuyimwigisha. Bagera aho bavuga Mariya, Bikira Mariya we akahasimbuka. Barangije Bikira Mariya yongera kubumbira ishapure ye mu biganza, agenda mu gacu kera nk'uko yaje. Ubwo abandi bana barayandikaga. Nyuma umufurere w'Isave yaje kuzana amashapure y'ububabare 4. Marie Claire yatangiye kubonekerwa ku itariki ya 2 ukwezi kwa 3 umwaka wa 1982. Bikira Mariya amusezeraho ku itariki ya 15 z'ukwa 9 umwaka wa 1982. Buri wese wabonekewe yahawe ubutumwa bwihariye. Alphonsine gusengera kiliziya no gusabira ingo z'abashakanye n'imiryango. Nathalie gusengera isi na roho zo muri purgatori, kwemera ububabare atabwinubira kugira ngo afashe Yezu na Bikira Mariya gukiza isi. Marie Claire kwigisha ishapure y'ububabare. Uwasesengura yasanga kubonekerwa kwa Marie Claire kujya gusa kwa Mutagatifu Paulo intumwa. Ugushidikanya kwe niko kwavuyemo kubonekerwa. Atangira ahunga umwijima watumaga atumva ibonekerwa rya bagenzi be, agenda yerekeza ku rumuri rubarimo. Hari abandi benshi babonekewe ariko batemewe na kiliziya nka Stephanie Mukamurenzi, Vestine Salima,
Emmanuel Segatashya we bivugwa ko yabonekerwaga na Yezu ndetse ngo akamuha ubutumwa bwerekeye umunsi w'imperuka, akaba yarabutanze i Kibeho tariki ya 27 ukwezi kwa mbere mwaka w'1985. Agnes Kamagaju, Bernadette Mukantabana, Elizabeth Yankurije, Valentine Nyinamukiza we bikaba bivugwa ko akibonekerwa aho aba mu Bubiligi, ndetse ubwa nyuma akaba ari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2021, ariko Bikira Mariya akamusaba kumutangaza ku itariki ya 27 ukwezi kwa 11 umwaka w'2021. we bivugwa ko abonekerwa na Yezu na Bikira Mariya, ngo mwibonekerwa ryo ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu umwaka w'1988 yahawe isoko y'amavuta mu kiganza cy'ibumoso, bigaragarira abari mu ibonekerwa ryo ku itariki ya 15 z'ukwa gatanu umwaka w'1988. hari na Joseph Mukamana nawe bivuga ko akibonekerwa, ibonekerwa rye rya nyuma rikaba ryarabaye ku itariki ya 15 ukwezi kwa 8 uyu mwaka w'2021. Ubusesenguzi. Uwitwa Arnaud Demuche akaba umunyateolojiya wasesenguye amabonekerwa y'Ikibeho, avuga ko Bikira Mariya yaje i Kibeho kubwira abantu ko baba barabijyana na kamere muntu, kandi ko tugomba kubyakirana urukundo nk'uko Natali yabihawemo ubutumwa. Uwakurikiranye amabonekerwa y'i Fatima asanga afitanye isano n'ay'Ikibeho. I Fatima Bikira Mariya yabonekeye ari umwamikazi wa rozari, asaba ko abantu bitabira kuvuga rozari ngo intambara ya mbere y'isi irangire kandi bamenye ko ishapure ari isengesho rikomeye. Koko rero tariki ya 11 ukwezi kwa 11 mwaka w'1917, nyuma y'ukwezi kumwe gusa arangije kuhabonekera, hasinywe ihagarikwa ry'iyo ntambara armistice. yiyeretse Rusiya mu ibonekerwa rya nyuma ku itariki ya 13 ukwezi kwa 10 mwaka w'1917, ari umwamikazi w'imibabaro 7 Notre Dame de cette douleur. aje i Kibeho yigisha ishapure y'ububabare bwe 7 yari yaribagiranye. yahanuye umugezi utemba amaraso n'imirambo y'abantu mu Rwanda, ashishikariza abanyarwanda kwihana, kwicuza no gukundana kugira ngo bazatsinde ayo mahano. Bivugwa ko bamwe mu babonekerwaga batumwe ku bategetsi ba Kiliziya ndetse n'ab'igihugu, ariko wabyanditse ntiyamenye kugeza ubu ubwo butumwa bahawe n'icyo bwari bugamije, kugera ubwo bamwe mu babuhawe bapfa batabutanze. Fatima yasabye abantu kwigomwa no kwibabaza babigiriye umwana we Yezu ukomeje kubabazwa n'ibyaha by'abantu. Ikibeho mu butumwa yahaye Natali harimo kubabara no gusigara ku rugo nk'uko Rusiya. Ikibeho mu butumwa yahaye Natali harimo kubabara no gusigara ku rugo nk'uko Rusiya. Fatima yahawe amabanga ageza ku mukuru wa Kiliziya y'isi yose kandi agakurikizwa uko yabibwiwe. Hari abavuga ko bitakurikijwe neza kubera inyungu za politike, ariko Rusiya yapfuye yaramaze kwakira uburyo byashyizwe mu bikorwa. Ese Ikibeho ubwo butumwa bwahawe abo bategetsi bwashyizwe mu bikorwa? Niba butarashyizwe mu bikorwa ntibyaba ari ku mpamvu za politike? Hari abavuga ko Musenyeri Gahamanyi wari umushumba wa diyosezi ya Kibeho amabonekerwa atangira, hari abandi bana yari yaremeye ko babonekerwa, nyuma Musenyeri Misago akemeza 3 gusa, ndetse ntiyanemera ko Yezu yaje i Kibeho nk'uko Emmanuel Segatashya na Valentine Nyinamukiza bivuga ko yababonekeye. Ese uru rujijo ruzavaho gute? Keretse ahari Yezu na Bikira Mariya bagarutse kubidufuturira. Iki cyari ikigereranyo twateguriwe na Mama Agnes. Reka mbere yo gusoza ngewe mvuge yuko Yezu ejo bundi hari abantu yabonekeye muri Brazil, avuga ibintu asubiramo ko nk'uko yari yarabivugiye i Kibeho. Bivuze yuko igihe kigera kuri kuzajya ahagaragara kuko nawupfukirana ukuri.